talele hi maxaka wa xivira swa olovi ku onga vatsari va yena tshile vitra tiyise vitra yena na swi endla swambelana tiyise loko fambisana na vamatsari a va khonga nkarhi a tekiwa se a wu fikile u va hlangana na jaha kutani n'wi tsakela va sungule twanana tana ematsara ya jaha leri mbani a ku eka vona jaha leri i vongani va ku vongana ke ku teki ku tswariwe vusweti a ku vongani wa hanyeke ku ze mina no kheti va ku randza wena na vongani ku hava longa ta tsakela Those things are not working. So I'm just going to let you guys hear the chorus which is in this song. It goes like this. I then know support to conquer the way. Why do you sell them to strangers? Choose for them. Whether you want to get a bed with me. Bande mitini Washington vavitana tiyisela tamba mtuvula ti va ku hambana na vongani dyambu ri nga sepe tiyiselo ndlile tano kambe hluleke ku tlela loko ri xixa mundzukume va mu langele jaha tiyisela ku twa sweswa nga etlelanga byi pha jaha leri a nga ri rhandza ndlela ku tsakisa va muti u yile vukatini hambileswi va n'wi cince ndzhuti endzhaku ka nkarhinyana tiyisela a tiki nuna yena nga n'wi rhandzi swilo se a swi jikile atsoniwa tlela sela tiyele loko a vabya exibedhlele nuna nga n'wi heleke loko a fonela ekaya nuna u teke fona fine tiyisela hlanganisa seketa no tidlaya loko rixela n'wanunu yile ka vo tiyisela a kumba tswari wa yena kutani a sungula ku va hembela tiyisela u cince ngoma siku lawa wa delela a nga ha tirhi nchumu a nga pfumelo ni swekela swi ni twisa ku vava patisela ni kholela foni u fa yini a yi kukula tlha olela I then know support to conquer the way. Why do you sell them to strangers? Why do you choose for them? Why do you choose for them? loko nuna vuyingume tiyisela nga ri kona a vutisiwa akelani kutani va ku havese mu vona u sungule ku chuha kana va ku lavalava loko a pfula rivatirakamaro va tela hi ku chava u kume tiyisela khachikinya elambwini a funyile buwa hi ku tisunga enhan'wini